everything enzeke emhlabeni bazalwane, it happens for a reason. Yonke into esuke yenzeke emhlabeni, akukho kwenzeke emhlabeni kungenasizathu. Ziningi izinto emhlabeni ezivelayo ezidlisa amahloni esingakwazi ngisho nokuzibuka, esingakwazi nokuzibekezelela. But manje when it comes to this one, ukuzibona ukuthi how big is God. Khuluma mhlawumbe lo yababa sikhashane nje less than an hour khuluma ngale nto, maybe less than 30 minutes. But inyanga yonke abantu bahlala bafocus, abanye bebanga esontweni baye bayothwala amaBhayibheli baye esontweni. Labe kade bangakhuleki bakhulekile enamazulu ayahlokoma. Ngoba into ayifuna nje uNkulunkulu ukuthi akhumbuleke empilweni zabantu. The reason why isimo namhlanje sinjena ukuthi since sathi masikhula sezobathi uJesu uyabuya, angeke aze abuye ngalendlela esimi-expecte ngayo, nale rapture ngendlela thile besiqabanga ngayo, ayifikanga ngaleyo ndlela leyo. Uma ngabe wena boyilindele ngalendlela ukuthi kuyovela ukuthi emhlabeni ukuthi ding bemnyama leyo 3 days, sikhuluma nje abanye kulamalanga la khulume ngawo Pastor Inikba, vele ifikile kubona abanye sebadlulile emhlabeni abekho, and bakwazile ukuthola ithuba lokubuyisela impilo zabo kuJehova base bayafa, ngoba izwi beselifikile. Izwi likaNkulunkulu aliwathetha amanga, akuhlale nje kubantu kwazeka lokho. Lo mphefumulo lebekade ufile, kunemimoya bekade kunabantu abafile bephila, and ngiyazi ukuthi ama-antichrist they are still busy celebrating even now. Labantu abangamfundi uNkulunkulu namanje apha amanga wabo, apha amanga nawo ke lawo sekenzeka, sifuna ukubona namhlanje izoshona. Wena kunokuthi uconcentrate kulawo manyala lawo ohleli kuwo, ngabe uya understand ukuthi njengoba lo mhlaba wonke unyakaza kuyimanje, it means God is there.